ngizo oqale ngibonge umqeqeshi ukuthi uzwile umlayezo ubuzotha hatha ngempela asaka nakho une henzileke iqiniso ke kule game ngiba phethela ingoma entsha nkosi yami angani Sanitizer FC se hesiya bafutshane Okay, siyabonga Mshafari. Ya se nitha hayizathina nkosi yami hasi idlali nabo nkosi yami si iyabonga nkosi da hanki nda haneke si ibonga kamnandi ube habona labafana bahabuye kuza amaleki bethe amasaka o 3 point. Yes. Ithi mina wonke umuntu ozodla hala nabo nkosi yami aphethe o 3 point isidadada si inangoma si iba se energizile sathi fu Okay, siyabonga Shefi.